Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan belajar suratul Baqarah. Ada Maci Ramlah Abdullah dari Malaysia, saudara kita di usia ke-63, dia masih semangat belajar. Kita awali di suratul Baqarah dari ayat 40. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Tuh, jangan menjual belikan ayat dengan harga yang sedikit. Banyak juga nggak boleh jual beli. Ya, Quran nggak boleh dijual belikan. Yuk Maci, silakan. Tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi Ufi. ahdikum. Diulang. Wow. Dari allati aja. Allati. Allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Hadada. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Musad, jangan musad ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Ya, musad. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ya, musaddiqan Lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Iya. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Bagus. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. To bukan ta ya. To bukan to tapi ta. Terus wataknya hamas. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yuk. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Terus ya Pak Ustaz? Ya, terus. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Coba baca. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Jangan apalah ta'qilun Maji. Afala ta' dulu. Afala ta'qilun. Ya, afala ta'qil, jangan ta'qil ya Maji ya. Ya. Jangan sur o, ini huruf a. Afala jangan do. Afala Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi sabar dan sholat itu susah kecuali orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Yuk, wasta'inu. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dulu saya lagi kecil, saya pikir kan tetangga saya namanya Bani. Ya Bani, sebenarnya saya pikir si Bani dipanggil, padahal ini Bani Israel, anaknya Israel ya, anak cucunya. Kayak Bani Adam, anak-anaknya Nabi Adam ya. Anak cucu Bani Adam ya kita lah ya. Ini Bani Israel. Israel itu di dalam Quran ini, sekarang Israel ya. Israel itu dari dulu memang nggak pernah tentram, selalu membuat masalah terhadap orang-orang Islam. Sekarang ya perluasan wilayah apapun ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina mendapatkan kekuatan iman, ketabahan, karena memang berusaha beribadah di sana itu susah ya. Banyak tantangan, banyak halangan, dan banyak yang lagi sholat dibom, yang lagi sholat ditembak, nah, seperti itu. Memang mereka syahid ya, bismillah. Ini ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Makcik. Daripada wattaqu ya Pak Ustaz. Ya, wattaqu. Ya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة Ya. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم jangan dikolokrakan, jangan wa'id bukan kolokrah ya, wa'il. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. Bagaimana ya Ustaz? Su'al azabi. Boleh. Su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Ya. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Iya, tanzurun. Kemudian وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Iya, وأنتم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. Macam mana Pak Ustaz? Bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Masih ini lancar alhamdulillah karena sering ngirim semen untuk pembangunan rumah yatim kita ya alhamdulillah. Tapi buku hijaunya Maci dihabiskan Maci biar tambah pintar. Bila besok? Ya tak apa. Boleh aja Pak Ustaz. Maci. Maci. Ini Maci. Ini nih. Wa zallalna alaikumul alif lam. Apa ya ini Maci? Samsia apa Komariah? Komariah. Wah, malam kita belajar. Iya. Nih, wa anzalna alaikumul alif lam. Apa ini ya Maci? Sama kan alif lam Komariah. Alaikumul manna wassalwa. Lamnya tak dibaca. Alif lam apa ya Maci? Samsia. Samsia itu tulisan dan bacaan sama apa tidak? Maci? Ya. Alif lam samsiah itu tulisan dan bacaan sama tidak? Sudah tak ingat Pak Ustaz. Tak ingat. Alif lam samsiah itu tulisan dan bacaan berbeda tak ya? Tak ya. Kalau alif lamnya ada tapi tak dibaca, itu alif lam samsiah. Kalau alif lam komariah, alif lam ada dan dibaca. Ada dan dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa alif lam samsiah tak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Jadi tulisan dan bacaan berbeda. Ya, berbeda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Aduh Maci, maaf suara saya lagi nggak indah Maci, lagi jelek ini. Saya tak cantik, sedap aja. Maci bisa aja kayak suara saya yang tak sedap. Kayak bawaan. Sedap Maci, Masya Allah. Usia 63 masih seger suaranya begini ya. Silakan Maci, tahun Maci, biar setan pada pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ya Maci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. Jangan ditinggal, Maci. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, Maci. Jangan ditingkan, enggak ada tanwinnya di situ. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Bagus, Maji. Selamat bergabung untuk saudara-saudaraku yang malam ini bergabung. Ada Dodi Afrijal, ada Mbak Mila yang suaranya indah ya, ada Bu Rehan yang suaranya indah tapi kurang begitu, belum kenceng. Ada Mbak Wati, ada Bu Yani di Saudi Arabia, di Tabuk ya. Bukan di Tabok, di Tabuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا Rogodau, idgham. Rogodau ya, jangan rogodan, rogodau. Dari mana ya Pak Ustaz? Dari itu aja, dari fakulu minha. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan rogodau. Nah, ini penyakit daerah ya, itu rogodau. Rogodau. Jadi idgham ke sini, rogodau. Fakulu minha haitsu syi'tum. Haitsunya haitsu sa ya. Haitsu syi. Haitsu sa jadi syi. Haitsu syi. Ya. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Macam mana Pak Ustaz? Rogodau. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa kulu panjang Mas. Wa kulu
hittatun naghfir Hittatun. Hittatun. Agak susah sih. Wa qulu hittatun. Ya. wa qulu hittatun Hitta. Bukan hitutun. wa wa Hittatun. wa Hittatun. Wa hittatun qulu. wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Terima kasih Maci 59, besok kita paju 60. Sebentar juga tamat Maci. Alhamdulillah Maci memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk kami semua yang masih muda-muda harus terus belajar seperti Maci. Masya Allah, Maci ini lancar baca Qurannya, tajwidnya juga sudah pinter, sekarang udah tahu Komariah, tahu Alif Lam Samsiah ya Maci ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.